mwahisemo neza cyane kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye aho uri hose mu bice by'isi biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi tukaba turi tariki 14 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi wa 73 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 292 umwaka ukagana ku musozo. Kuri uyu munsi akaba aribwo mu Rwanda hagaragaye umurwayi wa mbere wa coronavirus. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derek, mbazaniye bimwe mu biri kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi yacu munyemerere tuyahere kuri iyi nkuru, aho umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yatangaje ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique bwo kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado u Rwanda rubutangwaho amafaranga akubye inshuro 10 inkunga itangwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ya miliyoni 20 z'amayero. Aya akaba arasaga miliyari 33 z'amafaranga y'u Rwanda. Yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa gatandatu tariki 14 Werurwe 2026, ashimangira ko izo ngabo zitajyanywe n'izindi nyungu ahubwo zagiye ku busabe bw'igihugu cya Mozambique. Ubutumwa yanditse asubiza ikinyamakuru Bloomberg giherutse gutangaza ko inkunga y'umuryango w'Uburayi yahabwaga ingabo z'u Rwanda muri Mozambique bitarenze muri Gicurasi uyu mwaka izahagarara kandi nta gahunda ihari yo kuyongera. 2024 nibwo icyo kigega cyashyizweho gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda kurwanya iterabwoba muri Mozambique cyagennye miliyoni 20 z'amayero angana na miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika, akaba arasaga miliyari 33 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba yakoreshwaga n'ingabo n'abapolisi mu kubona ibikoresho no kubona ibibatunga nk'uko akanama k'umuryango w'Uburayi kabivuze. Ibindi bikomeje kuvugwa, Wazalendo yirukanye umudepite wemeje ko ariyo yagabye igitero i Goma. Ihuriro ry'imwe mu mitwe yitwaje intwaro Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryirukanye umudepite Willy Mishiki Rubuhini wari perezida w'inama y'inararibonye yaryo nyuma yo kwemeza ko bishaka gufata umujyi wa Goma. Mu kiganiro na TV5 Mode cyasohotse tariki ya 14 Werurwe 2026, Mishiki uhagarariye teritwari ya Warikari mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Wazalendo iri kwisuganyiriza muri pariki ya Virunga kugira ngo izisubize umujyi wa Goma. Uyu mudepite yemeye ko igitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma mu rukerera rwo kuwa 11 Werurwe kigapfiramo abasivili 3 barimo umufaransa wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF cyagabwe na Wazalendo. Imerere amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko igisasu Korea ya ruguru yohereje cyakangaranyije Korea y'Epfo ndetse n'Ubuyapani. Korea ya ruguru yarashe igisasu cyerekeza mu nyanja mu cyerekezo kigana mu nyanja y'Ubuyapani kuko Korea y'Epfo n'Ubuyapani byabitangaje, aho Tokyo yavuze ko bishoboka ko yari misile yo mu bwoko bwa balistike. Misile balistike ni intwaro iraswa na rokete ifite imbaraga nyinshi igatuma izamuka cyane mu kirere nyuma yo gusunikwa na rokete iyizamura. Iyo misile ikurikirana inzira igoramye mu kirere imeze nk'iyo umupira ugira iyo itewe. Iyo igeze ku rwego rwo hejuru ku rugendo rwayo ntiba igikoreshwa moteri yayo, ahubwo ikomeza urugendo rwayo igana aho igenewe kugera bitewe ahanini n'imbaraga z'isi ziyikurura, force decepteurs. Ubundi tukivuga kuri iyi misile ntabwo twabura kubabwira ko Uburusiya bwagabye ibitero biremereye kuri Ukraine.
Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky arashinja Uburusiya kwitwikira inyuma y'intambara ibera muri Iran ikagaba ibitero bikomeye mu gihugu cye. Ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 13 Werurwe 2026 ryari ribi cyane muri Ukraine. Perezida Zelensky yagaragaje amashusho y'abatabazi bazimya umuriro nyuma y'ibitero bikomeye Uburusiya bwagabye mu bice bitandukanye by'igihugu cye. Uburusiya bwagabye ibitero bugambiriye cyane ibikorwa remezo mu mujyi wa Kiev, ariko hari n'ibyagize ingaruka mu bice bituwe nko kurasa inzu z'abantu ku giti cyabo, amashuri n'inzu z'ubucuruzi. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje ko kugeza ubu abantu 4 bapfuye yihanganisha imiryango yabo. Yanavuze ko benshi bakomeretse ndetse hari abakirimo kwitabwaho n'abaganga. Bakunzi mudahwema kudukurikira, uyu niyo musozo w'incamake y'amakuru yaragezweho ku mbuga ziba zigiye zitandukanye. Nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Mbifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.